toi ki tari maanga Inoke. Okay. Tolu. Piki whanau mai pe Inoke. Inoke. O ke whanau mai pe. Ke whanau mai. Inoke. Ia. Ke whanau. Ia ko Ia o ke ki motu mai. Te rea mai ange kataki. Inoke. ke whanau mai. Ke whanau mai. Ia. Ke whanau mai pe. Ia. Tahaua tō wha. Sai. Testing. Ok. Testing. Ua. Ta. O kou whamalumalu atu I he talamalu o e whanua, e pehe ke lotu mo e ako, ke whahoko e tau Polokalama ko ia ki he hoatani, a pia me he Loau University, aia o kou whakatapu ki he taamahaku rea, pia mo e iai, I hono ngā, I naunau whaafofa, I he university, pia o kou whakatapu atu ki he kaitupu a e whanuani te whito ki he matakari nana wala o ka nau tolua Kenipelani o kou whahoha atu mi he maananga Kenipela. Pe o kou whakatapu atu ki he tahine princesi la tu fute katuko a une mai moa hako a toke ka he ni Kenipelani Australian National University pe pe foki ki he kaukau whanua, Veamatahau pure kautaklotu ki he talawhakaulahi o Tonga ke Australia, ke tistui halangingia, pe moe apiko pou ano, pia pehe ke he Tonga ko toa peu ke mea mai, pia te ke mea mai ki he Polokalamani he kahau, o ku talitali lelei ki mautolu hono ko toa pe. O ko he ahoni, whawhiwhia talitali lelei a whaiwhikau toke ka Inoke Veamatahau,
Pe me he university Melipoane, pe mo Melipoane, pe he foki he Siasi baptaiso, me whai Fatongia ai ki he kau Polokalama, pe ko ne fufua Polokalama aini, pe ko e kawinga aini mo mea mateki ai. Ko e Fatongia e Siasi, pe mo e mo ilele, pe pepe ke whai whekau, ke ne hanga o mai, hanga ai Veamatahau, whikau aki me kau kawinga, pe mo e o kune whai whikau, pe ko smaa no toke tā i ngā whai whikau, mo e malao e te alosia. Pe o kune tō hoko atu eni i he University Melipoane ki hono toke tā whakaiketemika, i he tawhaaka population mo global health, i school ko ia pe a ku whawhiawhia o pito, o ne ngā aue ki he mo uilelei, i hono whawhianaki ki he Fatongia o e Siasi, pia koe kau ia he mea maho inga i he Polokalama koe ni mo he hoko atu. Kai te utu e whaloloa, te utu kuan ki ai he tene mei hulu mai pia uto kānaki pe mo wha ngā hiwheu. Tai kai e whaiwhikau tu e tā Inoke Veamatahau ki he ka Polokalama e pungpungini, ka te utu kuan ka te koe ka toki hoko atu malo. Malo bito Professor Siosiua Lafitani. Mau whakamare koni pa ku kokore ke ngau e pea e whakatapu osi ho o whaki. He kai ki uto e whao atua ai na whai ko whihala ki tala whakatapu kai tuke u whanga le pe mo ka malu atu. Iho whakatapu ke u kai lawa tu hai e whi pōtala na aki koe ni. Ke ka venga ko ia na ke whakawhi i mai au ke ta tala noa ai. Pea nge koe e lau koe teki ke whaha whepo tāno aki. Te kore atu te ngawa pe hingoa siwa. Koe ngā ngawa pe tā koe personal relationship o ki tawa ke ngawa pe siwa. So excuse me ka e langa ko ngāwa ke ngawa aki ho taitolo. Ka te ngawa pe siwa I forget. Koe Fatongia whako ni, koe Fatongia Siasi ki he mo ui, mo teke ai mo ui lelei. Koe ka venga ni whoki nei toa mai, pe mi e ku whatotono, pe koe research koe a ko tonga whai ki hau PhD i he University of Melipoane. I he mala e o health science. Koe whakatamu o e me whaamu o e PhD koe ni, ke te wakai i hangai whaunga, ke malawai e ngā aki a Siasi pa mo public health system o service providers i hia i heni a Australia. Whakatau whoki ki academic literature, o i kai lahi a whekumi mo a whakatotolo research i he mala a koe ni i Australia. So koe ki foi whawhewhia ke te au, lawe i pek mo tolko na i he mala a whekumi, ka iloangi si ha research i area ko ia o ko kau ia wakilelei. Whengawe aki ai health service providers mo Siasi pe ko health promotion professionals engaging with faith communities. So o wikai ke loko lahi ka pe kume te whako ia. Te whakatau ki he academic literature o si whapapau i he kau matau me kau toke tālahi. O aonga ai ngahi tokoni whakalamari e pe koe holistic care ki he patient pe koe nau ngahi mahaki. O ku fuwhi mak mo ai Siasi. Ko ui koe whahinga tokoni mo impact. O wikai ke toi lawa ia i hataha. Pe koe toi whainga kolupu ko Siasi pe. Te whapapau i pe ngahi sinalalahi o pureanga nau toa ngahi a health system i Australia. O wikai whe unga nei ai ngā wei a kau service providers, kau local doctor, kau whare mahaki. O ku whia mao lahi a tokoni me tua, me he community, me social civic organisation. O ku mahina whakitoi mahina pe e he World Health Organisation, ai mau inga whengawe ake a public health, government, community, pe ngā civil organisation te kawai ai Siasi.
Ko hoka tueni he whatotolo whamui taha ne whai he tō taha me Monash University. Ko ia koe ki hui tu apea ko whaam ke kamatai ke tapo tānoa sio ke hanga ko len mai i kawenga koe ni. Ka tukat. Malo pito whaiwhikau pia koutui koe whakaukau maho inga au pito ia ko ke hanga kamata maa ke ta Polokalama ai maho inga o Siasi i kai ke ngata pe i health ka i tapa ke keho mo ui e whahinga tangata. Paku whamanatu mai ka te tuku au mai koe ai historia pe mo fato o lotu kamata mai pime he katorika e nau Fatongia ki social welfare ke hanga mawanga mo ui e kakai ka wai lei pe aku to hoko mai koe ni ki he ko mimi kamata mai foka e uwa ako ia whakawhare mahaki kamata mai he lotu to ki hau koe no hau ke upure anga ka kuto hanga ho whato tolo koe ni mo whama opo mai koe ni he takamata o whamanatu mai o kui kai whe unga ai pure anga pe ia te ia mo e nau ngahi potu ngā aue o kui kai whe unga ngahi wa ake ke ka oku iai ai me aia oku mahino mai oku omi he Siasi ki moi lelei pe koe health ke o koutui koe mea maho inga koe ka te tuku atu e whaiwhikau ke hoko atu e Inoke MALO. Aio. MALO, mon lahi au pito. Koe historically i Asteriani aku o maupe reko ti ia ai ngawe ai Siasi hangi o ke lau ki ai katolika ai ngawe i tawhaki ki welfare kono no whawhanga, kono tokoni i haku Salvation Army, mga community service activities, Aku hau whai ngai Siasi pa mo ene relevance ki community. However, koe Siasi Asteriani have received little attention from health promotion practitioners and researchers. Very little attention koe ngā ue, ne nā whai mai ngai lau tau lahi. Aia ne whaokawai e kamata whai ki whekumi ai tō tahapa me Monash University. Ke toi pakai ange pukaha mea ko sisi ai. Hai mea ko sisi ai e tokanga ai health system ke na whengawe aki. Pea mo Siasi. Pea koe whamui whatatalo whamui nei whahe tō taha koe ni ko tāshini Aiden and Monash. Kone hanga whekumi ke ngahi makatuunga o ku whainga ta ai e whengawe aki. Pea koe whakoloko ni whai mai ki he wanoa tatu. Koe whaosi me ai ne raite ai artikolo e ne whekumi ke ngai Siasi Victoriani a ngai tapa ke he o mainline Christian Church. O ne hanga whakatotolo pe koe ha ngai mea au whainga taa me tapa aki ke Siasi. Pea koe ola ene research kone hanga highlight e ngai makatuunga ke he. Koe ula ki ko context koe taha perception of relevance koe whakau ko ia o we kai ki toi relevance i a society o we kai ki toi mahoinga koe mea kone whai e tau ni manoa me te au ko si o we kai ki relevance ia i he ahon whakau e sia wai do we connect he koe ngā koe ki aunga e mau ngā wea matou koe ngā koe ngai makatuunga kehe selen koe te koe tau tangata ahoni o nau whawhehu ia ai aonga o Siasi. Koe taha ko no trust, koe mistrust of churches, koe ki tuku e whalala ki ngā e Siasi koe ngai mea, ne hoko historically i he Siasi, koe rewa ke te hao e tō taha ke lere ki Siasi, ke whi maua e toko ni mo maua e support koe ngai makatonga kehe.
kono tolu ko ngai contested agenda. Ko ngai agenda ai ngai siasi hange ko ngai tefto to ka te rinne. Ma tau lava I ko to pe ko ai ngai tefto to ka te rinne ke o me hanga ia fa ka atungia ai potential e siasi ke na whahoko na Fatongia ke tokoni ko ngai to ka te rinne ko ia. Ko taha pe ngai to ka te rinne ko hange ko ngai same-sex marriage ko ngai ko ngai issue pe la lahi pe he o kuvito ke akia. As a result of hoko ke whakawhaingata I e whingawa aki ko ni. Ko ngai value ko ia. Pe o maari I whatotolo ko ia ulawa rewa ko whinga in ke ko tau mua ko hoko atua e whekomi. O focus ni ke toi loto lahi a kau health professional pa mo ta whaake public health system ke na hanga mahi no I na tula Siasi ke na hanga mahi no I o ku ke ia au ngā lahi o Siasi te nau lava tokoni kahi no I kai longi au e aki ko ngai mea ke na mahi no I o ku potential eni o ku whai ai whek he aki pa koe tahai application maybe later ko look at the third boundary space. Ko tahai e ko whaamu ai whakatotolo ke wa ke awhi tō ko toka anga mōtonglo created. It has to be done in a third boundary space. Ko third boundary space o ngawa kia I it's in a organization. I ngai kautaha ke ko ka whehoko taki anga hong kautaha ko pau can cross some boundary to meet in the middle. I go third created new boundary here. Ke lava ke go third boundary ka pau ko e totaha ko me mipa Siasi ko patient ia to ta. They have to find a way to cross some boundary. And ko Siasi there's some boundary that we have to cross. E whanga ta ko pau ke ta cross ai. Pelava ke kolosi mai leva pa moe health system ke tau meet somewhere of more welcoming and more socially welcoming ke to tahagogo whai tokoni. Can meet in the middle. And I think this is where collaboration and partnerships is going to work off. The target to convince our public health system there's so much asset in the faith community that they need to rely on. But we have to find a middle. Malo pito whekau koe konga uloaki koe na ke hanga o mai I o whoki mai koe ni. Ko whamanatu mai ai neongo na e whai ai ngāi Fatongia ki mo ai Siasi ki he whonua o mai ke ta whaake mo I lelei. Kana e hau mai ai hau ai whāriunga a taini. O I kai toi fuloko ngā aue pe whakatoka ngā ia, ke attention ai uwa a ke. Pena ke hanga o mai ai u whakatotoro ko ni mo toi whakamanatu mai, ai Fatongia mahu inga, pea iai mo ngahi mea nei hange koe ku hoko o tautungaki ai ngā aue. Paka tau tānoa whukeni ke ngāi Siasi ke koe ke taha pe. Ka koe toe ngā unu koe ni e fo I ngā ue koe ni ai mo u whatotolo ai ni o kuke kau ai. Ko tui koe mea maho inga o pito ia he kune te hanga whakamo ui mai pa koe mea e koe o kou whilawe ake ke te hanga mua toi ki koe poin whaosina ke tānoa me kau maho inga o pito. A ka ke toi hanga mua toi whamatala I mai ange koe ngā koe tau kāinga. Ai toi whok me kona whakaukau ke whai ai hange hatoi new compromisation ai Siasi pia mo ngā hiwa a koe ke au ki he tawha ake o mo I lelei ani koe talanoa ke nau whekolos ake ho ka lawa ke iai ha amanaki ki hatoi lelei ange ai whai Fatongia ai Siasi ki he tawha ake koe ni he. Ka ke toi talanoa mai mua ki ai Inoke ka tatoki hoko atu ka taki. Okay, malo siwa ko whewi lele ia.
Ko lucky ko PhD is through publication ko lucky kamata publication ko first publication ko tonga te tewe taimini ke publish ako tokanga ia ki he the perspective of faith leaders on health and health promotion ko mahino I ko ia I he tapi pe ko kau a concept of health Ako tanga ko foi ia mo ui mo e teke koe o e moilelei a health promotion. Ko rocky ko whekomia ka foki ki foi rocky ki kepi ko koe mi me last research koe ni atasini me monas. Na ne pehe ai na kai ke malama ke mausia I he ku whekomi ke te lava ke whao atu, ko saspe mahalo e ono, denomination e ono, mainline, ko Katolika, Baptizo, Uniting, mo e Church of Christ, mo saspe denomination e ono. Me whaia ne whakatotologa ne te e spai ke te loloto ange ka pau e te whao atu ki tua. Pa ko taha mea ne lava ki ai, ko Siasi ko eni na ne whakatotolo ki ai, ko Siasi pena o si whai mai no I mai o kunau whakalere ngai Polokalama ko teke mo I lelei po health promotion activities. Ai ko mahino mai mi ai o ku miss out leva ngai Siasi ko o te kake na whai ai teke mo I lelei. So ko kepia na leave mai ko mi research ko ia na grab ke whai ai I extend ko ke ata ki ai ke out ki ai scope ko research. So as a result, ko me peka ni I kulau ko hene pepa, ko me pena hau ka te au, miss out the hena migrant community, cultural, o kuia peki touch he culture as part of the agenda. Kana kai ke fulai. Kau sia to pe o miss out the migrant community, ethnic community, multicultural community. Ko ai na whaia whakau koe ni ke narrow it down ke whekumi I he Wyndham City Council here in the West. This is the most fast growing area, I think in Australia, or one of most multicultural suburbs top 10 of Maria Hen I Tabakoni. I was complete very, very multicultural. So, nama whakau rewa ke saveai, ngai ka whewhikau mi ngai sias ke hen. Pea whaua lewa ke whamamafa ke nofo I he multicultural, no ka migrant, ethnic, ka wai ka tonga, ma se tonga I whina na ka mai ka hoa moa, pa my Korean community outside of there. But like Maria, I mea ko ni ko inga nei lawa ai ke narrow it down, ke usio ai, ke kaunga mai ki ai ko tau ka inga mo Siasi. I hono whakatotolo ni mo whai ai whihui. Pea oku mahino aputo pe ia heni ko fe tahe pe whihui ko hai mea o ke whakaukau ki ai fu raki whihui pe ia lea ko interview na whai ko hai mea o ke whakaukau ki ai when you hear the word health to ko mo ui ma pe la ia upito ko tari ko na whai ko I lai taha kina tolu ko me ngai ethnic migrant church community, they think of food, they think of exercise, doctor, they think na whakau ki tareta, whakau whremaki, whoi a kau, me ngai mea ko ia. Haki mafu, which is great. It's tavako me multicultural Western, so they take it ki tavako ia oe very holistic. It's mental health, emotional health, o ko kaupe ki ai pa mo physical health, no sio na toria to broad yangi. Pe whakakau ki ai pa mo spiritual health. Nothing he whakalamari and a ha mai I he kau whaiwhekau pe me he migrant communities. So it's focused pe he physical health. Tamai go dama mi hau ko na tau na sio from a holistic point of view. It's
an emblem. It's a few elements that put together. But the idea at the extreme, and Maria Siwa to my Siasi no all extend to include Kolalahe Katolika, Tolahe Pitoheni na keke kauhe research policy. Kana to fawa to o ke mamonga pa mo Siasi Seventh-day Adventist outfit. Outfit, yeah. Pag may Maria ne to ki lama o iloi. They are the very extreme. Katoka te ri nei anau tonu o ku mau inga te sau te nau tau hake to i tapu newe te whea. Ka nau tau hake to i tapu. Now look at it holistically as it's O-L-E. It's the soul, the mind, the spirit. Ka ngai kupu ka te saini ai o toa. Paka tau tauhi ko ia, ka tempare ia. Ka sino ka tempare ia a whio ai ai ki. Pak ton ke tau tau. Pak nau whakamamafa au pito. So there are the other extreme. Promotion me nau tiri nau whaia e nau tolu, nau tokanga ki he moile leu, nau lere nai polo nau i alu e toka laha ki ai ki he change in nutrition. Nau whamamafa pau nau ia nau malanga e nau tolu me pulpit. Aku Maria ke tau for some very short period of time you see the differences. Kone a mai ko ke o mai ke tau tolu ko ki Siasi o tau pepe ka tau mai Tonga. O si mahina Siosiua o ki I would say it's not a no theology. I think there's a weakening kind of theology of health. Ka tahai e Polokalama o ki ke tau ia fu teologia fe o e mo ui ai ne mau inga ke kaunga ke tau moi whalau marie ke tau tokanga ki ai. Pea ko hono wa ko e tolahai peu nau ke e alo ta whakatotolo mo ngai whakawhehui. Nau pehe whaingataa ko e ngā ko e tau tōku ngā whakatonga au ta ofi ke whaingataa ke ta ofi ai puaka mo ai una. So ko whai two things here in the hao ke te au. Ka koutu'i ke te au ia ko reflect pene whai kauna as a researcher. I'm wondering whai pau e te build ke alwhataha e tau culture. And I'll see if we can bring the biblical culture ke lava ke na whengawe aki pe ke implement pe ke oefu. Ka mabai wahi, ka siange pe whaunga e lava ke toi change e anga mo ngawe aki me ano tolu ai mahinga e Fatongia mo e whapa apau tau awe ki he whaife kautonga au ko ke ia me whaife kaupālangi. Whai mo power of authority of now mao, there is an opportunity. Ke lava ke te ngau e Siasi ke nau tokoni ke tau kauto ke tā mo mea tau pepe ka pau ko tau ngā. Ke lava ke aha whaunga ke tau toi lava tokoni i ai mo uilelei ho tau kāinga ke whai ho tau Fatongia, pe lava rewa ke tokoni mai e public health, ke nau mai o omi e mea kou tau tōnau no wai. Kai whawhoke atu. Koe maro apito e whaipikau, no ke koe ki whoki si, Whoki si pe ki mua koni ke ta hao koe ni ai hao hoi. Te upoini ke o mai koe ni ki he whakamata hao te whito ki a ki tautonga. O poini mauinga na ke o mai ki he sas a whitu mo ngā mo e toenga i ngai Siasi pe mo e aunga mo ui whakaluku pe mo ui lelei pe koe health. Pe mo ngahi mea o tau kawei. Pe koe ku ka koe mo ki whita ki koe. Ki mua koe i he whaatotolo koe ai tama hai koe ni koe me university na ke Tāsani. Tashini Aiden? Tashini Aiden. Io koe... Oh, yeah. Ko whia lawe koe ki he ngahi Siasi koe a Australia ni. Na kei o maurere mahape na ke o stanoa pe koe ki ai. Pena ke he ai I hau ki muini ki he mo uilelei
o hange koe o kehe pe o whai kakao pe a moe hao koen ke ngai sias wha matakari o tau tolu pe kunau mei tō kakao pe i e whakamamafa pe ke mei ke moe pe he pe mo i lele ia koe konga kehe ia i he tawha aki ki e kau toke tā. Ka koko hinga pe ke ngai sias Australia e ku wheu i ke hanga moa to i ki hulu i maange tu ke kapana ke natula. Pe toka ke konga ua o i ku wheu i ai mahu inga. Hena tau tolu ia ai whamama mo ngai tonga i he tau tupu mai ai ngahi. Ngahi nes wholofola ke poupoua ai mahu inga. Ange koe mau mea toko ni ke mo ui lele. Ka te whaafoke e ku mea ko lawe aki ai e Inoke. Yeah. Siosiua, I think na maulele ai ko wheu I honoa. Koe konga uloa ki na ke lawe ki e kuini o ko na ki motu reka mai. So ke te hange ka take te ai mea nge wheu I uloa ki kai ke Iyo. O ke whanau mai pe e? Iyo ko whanau atu ka ne ki motu. Iyo. Ia uloa ki e kau ke te hanga moa kata. Ke loi ai tu koe ngai siasi koe ni Australia palangi. Te whito a ke ai matakari me kau tonga. Koe hae nā tula koe o siasi. Koe hae ai nā tula he nau hao mai ke konga ki mui e ne whekau e mo ui lelei. Na iai ha nau wha... Okay. Iyo, mahino pe, mahino atu e. Yeah, koe ia. So if Lashini pointed that as well. Historically, leading it's more welfare. Okay. Me ko si I think taunga ke foi welfare he ko nuinga taunga e ki na tolu ia ai na toni e ka kai whenga taha ia. Okay, it's a biblical moral but it's more na ai mea kai o kai ai mo mea na tokoni na he vausia mo mea kana e lahi ange ngā ue na focus he mission ki ngā ki kai ke toka ngai e mo ui lelei kono inga si ai researchers na kai ke wha focus ke Fatongia hono toka ngai e mo ui lelei he mahina foki kai ke mo ui lelei e ku ki whare maha ki pia mo I toke tā Nga ko fai e tokanga e pure anga ko sio ke lahi ko si ko Melipoane ni heni ko ma be ho tahau o mo e tari ko he e mo ki fale maki ko mo ta o ko be ho tahau e tari ko he me lahi ko ha grow a population so tokanga I think prevention and the talk que prevention can avoid que te fito que anga le me ko ngai Siasi na penia tau pe ko ngai na ke ngai ke komi ko na agenda a day Aiden ko ngai tin use na ka we ne te ne ko to ka te ne ko te la pe ke an ko e o ke Siasi te kosi e to la I ko ngai ko te to ia ko ia tau lotu pe ta to ke iki pe mo ui ko
taha e toka te rini taha e pe te kosina na mamafa pe ke lotu I pe e puke ke uilele, as we all know. So koe tolahia e koe nau. Koe konga koe tolu nau hanga o te mihi foi konga koe ni. Koe uia o fra foi tui pe ia. Koe mea pe a aku pe te kairi pe te moi pe te moi le pe kai. Koe mea foi tui pe a aku po kau I Siasi ai. It's more private, more individualistic and humanistic in that way. Holistic, it's a holistic and communal. Ko holistic, look at holistic here, ko whengawe aki a ngai kupu ke kehe, ke nau toka ngai mo ui a kakai. Peko me mipa o Siasi. Ko lai taha ngai Siasi, I Australiani na nau nofo ki for communal. Meaning, we are just part of caring for the te whai pe ki whiunga ngau e whiunga pe me tau lava, te tau lotu, ai ki mea kai go whanga, pastoral care, visit, toenga mea koe o te tawala ki ai awe ke toke tā. Because we are part of a holistic mean, awe ke toke tā, pa awe toke tā koe, ke awe ke tama physio, awe ke dietitian. So collaboratively, we work holistically in that way taha koe. He konga ke piane lau mari emotion. Holistic, biblical, pa whema o ke tau whenga e moi lelei, he ka pau e maope moi lelei I tatori e toke tā. Ke toka ngā e mo ui ai kakai, masses ka mo toka mo ui ka mo o. Whai a tauhi e tempare ai eiki. E waka te kakapau te tau whai, that's the theology, that's the okay, sisi e ngau ka toke tā, ke toke tā, I mean, anesthesia. Has come from the past and continue to come to this day. On extremes to the left, there's a segregation in how we are in the segregation of a spiritual doctor from the doctor. Tol yang ia tahu Siasi tonga, mudah-mudahan Siasi matakan ni. Part don't always look after the health. We are not entirely tau whingawe aki, pamugna tolgo ka toke tā, ka oku, we only do our part and then we send them to do it. But the other extreme, we only send them to the doctor if there's a need. Otherwise, let's just focus pita tol wia I hengawe tau whai he ni. Ka pate tokanga puko ki tau ki moi, tokanga ki o kai, mo tokanga mo exercise mo ha fuar. E kai teke toi ngawe koe toke tā. So, historically, that's where, I think, ko answer pe ia ke ki konga ko ia. He ko konga taha ia, historically, the church has lost its reputation. Na more kamata ke more a reputation of Siasi ka ke te whai trust ko ngā the way people see mo anga na wakai me ki loto ki he natura my behavior mo ngā he au asi ki toa I he media au akipa mo Siasi. So I think ngai mea ko ia okune hanga rewa o peria ia ke lava ke whai e whengawe aki ko ngā they don't have a trust ko nau omi e nau ngawe ke whengawe aki peko e mai ai patient ke Siasi o ko nau trust ai Siasi. Kai whapapa ke umantu I ho e whihui honoua kata
Io koe whehui ana wā mahalo na ku lawe ai ki he maari e koe ho hanga o mai e poini a e whamamafa koe na e whai e pia o kulorotonga whai koe e aini ke tau kei mai he sias māmo ngā pia mo e antu i ono whawhionaki pia mo e ngā sias tonga make he. Ka koe mea o ku asmai kia te au e whaiwhikaua e noke mahu inga koe o ku kau ai ngāhi to kāteri ne ia i ene hanga o tala mai ki Siasi pia mo kau taki o tu e mea koe ke nau whai. Hai koe hinga whoko e māmo ngā ia pia mo e koe hango ko lau koe tau ka noa e ni he whakaukau e taha koe prevention is better than cure. Aia, koe mea koe na e asa mai koe me ho tala noa pe aku tau ilo koe me māmo ngā mo e awhitu. Oku mamafa o bito ki hongo Siasia ko ia he oku kau koe uhinga e nau mamafa ki he mo lelei. He oku ai oku ai hange koe awhitu. Koe e nau ngahi ngou e anau toluia. Oku ai e nau ngahi factories. O koe nau ngahi anga mea kai koe ngahi pe ai mea kai ki he mo uilele. So tau autotoria ke foi tu unga ia i longa ai tupu mai ai ango Siasia koe ni i he kuonga mai koe ni o mo te ni oku hau ai ke toi mamafangi ai mea ke mo uilele. Kai ke ngata pe ai e noke ka koe uhinga koe nau tokateri ne makatu unga kau ia i he mea pau. Aia koku lawe mai ki ai o koe ai nai ha o whakakau koe tau kala noa atu koe ki he Fatongia e Siasi. Mohono toi whakamo ui mai he hau inga. Te whita ka tau tolu a e tu ke hange ai kaupalangi whalufuaka koe ngahi matakari ke o a o ka tau tolu kautonga. Koe mea, koe senka koe ki a ki tau tolu koe Siasi. Tuku kehe ai ngahi ka ai ngā mea whawhamiri. Ka mei koe tau mea kotoa pea tau tōluia o ku whakaau whangatuku mai ki he Siasi. Ka koku hinga e ku lawe a kepe kui ai hao sio ki ha he koe whahinga mea whoko o ku mea o kui he to kāteringe. O kui he ai hauia ai u ka whaaki kone o ke tala noa ke ai mai whaatotoro. Pe kui ai hao sio ki he tau tuku whakaluku fua e tau ngai Siasi. Pe kui ai hao me ai e lawa ke whakahuhu atu pe neongo koe uto kāteri ne ia. Hange koe tau whatahata koe pen tisas penteko. Sikala mai e ia e whakalau maari e pe koe toenga mea koe mea ia kau toke tā moi o tua. Ka koku hinga e whaiwhekau pe kui ai hao i he fwoi tau kei pe koe ni e kaimi whai maa whaatotolomo o pepa koe no whai e o pepa pulusi, publication o whai toke tā. Koe hae mea ko ke sio ki ai ki e whakaluku fua koe tau kala noa koe ni ke Fatongia Siasi mo moilelei. Particularly he tau hao ke u Siasi tonga, pia koe ongo Siasi e ia ku mahino au pito ia. Pea koe toenga au u Siasi, koe haha whahinga mea te tau wako po ha whahinga ngā aue pe koe. Iai nā whahinga mea au ke whatoka ngā i mai e tau kamata mai pe koe ni e koe koe work in progress e fua loa pe ala. Kai tuku atu e whaiwhikau, Inoke. Malo abte siwa pe hui lele nia, koe na ke lawe whakane nai o ke pehe koe prevention, o mahu inga with the prevention he kono uhinga my experience kawen e ta ui wa tonu. Intervention is difficult. Mare. Tatau pepa me ta whaaki koe o e meti kolong. Kono whenga koe ke intervene ha mea kua o si toke
You know, because a lot dog here, ke whainga ta au pito pa whinga ko ke intervene, ke whinga ke tata use pe ngau pe ang ko area mental health, pe ko heart problem, pe ko ha whainga mahaki. Ka pau e lava ke prevent ke waia o ki ai. It's good. Sai pe he mo ia tangata, pe si sire vai ngau e ki ai. Ko ne alu ko o ke tokanga e ke tō ke intervention is both from a pastoral point of view, from a medical point of view. It's a hard work and it's costly. Ke whinga ke whamo ui hata ko tō ke fuwhangata. Na mi malama be a prevent ka pauna tau apply a principle pe ke toka te rine. Sai, Ko no terminology e ua nau toki mai peki mui o ku hai atu ke e ko publication ko ni ko foi terminology ko foi term ko ia no e ke e ria science for health science ko heterogeneity heterogeneous pe moe mono hetero more mono one monogeneity ko no te rethink e whakaukaui kono uhinga ko diversity pa mo ke nga te fito I toka te rine te fito I tui te fito I mahino I mo experience across the board he ko mau inga sa vea ia ko pau ke fai whakaala ia that we do not nail or box sa whainga toka te rine is the right and wrong ko heterogeneity kono mau inga ke minority from a public health system there is diversity of opinion. There is a diversity we are nga ke te pito tui ko natula pe ia o organization mo podi o Siasi mono sino e ia nga te pito to ade ke te nau ke ko nau approach ko ke mental health ko approach ke ngai big issue a portion marriage. It can happen. It's a have diversity. It doesn't mean that it's every single faith have one common faith and perspective and understanding and mahinoi. So, ko mono, ko mega mahalo siwa de fam ke ko foi ko monogeneous approach ko faithfully now. There's one common purpose. No matter what faith community you are in. Could partially care for the people. That's pastoral care ke na mo ui na kakai. Ka foi me ai que fai longa fehupia. I foi commandment ko ia ke to love and care and shepherd your sheep. Ke ngau fa tau sipi ke ne toka nga I ne sipi. Tala mai te ko te fima the scientific principle ke nga explain it for me ko ia. Ko tau ke ngau e tau sipi ke toka nga I ne sipi. Ka sipi no nga me ke toka nga I. Ta ko tahe me Fatongia o tau sipi ke ne toka nga I mo ui sipi. Now, ko understand ko ka mai reva so mahino ko ia. And the lava never can drive because I believe if there's a change to come. Ko kautaki lead the way of advocate kenautek. If they don't believe in advocating a change ke moilele in SCSC, it's going to be difficult ke lava ke fai whinga aki. And I think it's possible. It's mahal be taimini ki whai ngata ke intervene kau take taimini ko ko kau tangata eki now I lotu might be a little bit hard ke explain the concept ko ni I think ngawe aki ki tu amo e mea I think ko for message ko fa amo ke ma o tau kakai equip and train new leadership that they're going to bring health as part of their pastoral role. Pakamene ko malanga ia when I think I will extend a meko ni ke omie health to be a part of training
in seminary o whai ano teu e whaiwhekau. I'm already in a conversation with some of the biblical Bible school here to introduce. Ke lava ke kau e nia I he naua ko e whaiwhekau o mahu inga health. They need to understand. Koe ai ko pehe e siua o whamare ke lava ko ke anga ke mea kai. Nā tō whanau e toka taha ku ne whai e ne te kumi apita o mahu inga I food science. Ko haa moa ni Melipoane ni o kuna toki kau mai ke faculty staff here in Melbourne University ngalo ano hingoa kana e kuna toki establish for Oceania something department ke focus health university ka wenga ko na ke ola ke me apa kana te moa Ailani, tatano an ki Ailani. Tane frakata ke me ko ni. O me akai mo uilele. Katau kai ta tori a teach fish. Ta ta fi. Oya katau kai ba. See what's happening. I think there's going to be a way of learning. Yeah, way ke lava. That's part of the health promotion. Yes, ke lava ke tokoni mai ai mitua. Na mata no pa mai. Tokita Mahpalo. He was involved in Fatongia. Ta ne hao ki heni ne whaamu ai ke te ai mawhai ngā tokoni I ngā whewhe ke to na ne whai ke tawha ake o mo I mo kaunga I Siasi. I think na ki kamata. I don't think it went far. Ka koe siua koe education is important. Ka understanding health literacy. Ka bau ke tau mahino I language koe o mo ui lelei. I taimi tau pengau ake pa moe. It's hard ke tau mahino ngai term. Ke lama ke translate. Ke mahino ke nā tōko ke fu mahino pito. E lama ke tokoni mai. I think ka teo koe be educated, learning. Koe fu ngai. Pe lama ke tau to learn, part of learning is how can fe tau hanga. O ko foi ku fi mo lai pere. Ia whai ngā whonga nge ku ki whamo ui. Mo ngā he tau mea kai ko tau ofai. Ia whonga o te whamo ui. And then work on a post. Ka me be ko whakakau ke tai mini. Fo ke tau ko mea lahi ia ke re-educate and raise ai kau takilotu o ku nau believe I nau Fatongia. Lava ke nau ke Fatongia ni o Siasi ke nau hanga heart of tau care ke nau o he ko se men mau inga siua ko whainga authority me whainga perengesi tau ko whakau I tau Siasi whakatonga ke hea mihi muri. O tau hanga whakapapa e kau whakau. Koe hano respect. Pake mausi ngai lahi tau ngā Siasi ko e mea pepe mai e whakau whai pe ia. Ke teo korea I whainga culture mahu inga pe whai ako learn Asianization culture mea tau tōng I tau whainga tōnga mo ui mo anga tau hiba whakatonga mea lahi e lava whatonga e mahu inga e tai tau tawha ko ia ai whainga mahu inga e tau hiba ke tau ka kina tōru ku whatongia I lakanga whai whekau. Nau ka pau e lava ke mau I whai whekau a whaki mahino o ku mahu inga mo I lelei ke kau. Pe lava e mai whekau o toka ngā iangi sai e tau kai no tau kai whenga e ke te iluangi ai whaunga e tau kai. Tau ngā e mea
koe mea koe, singa I ke teke. Pe tein tatau pe, ka pao te rau lava o kau, I ngahi Polokalama ko koe, oi moi lelei, pe ko haki fitness training, pulere haki kulupu ngurue, koe nau taki ko ia si o rewa, whangasi ko ne aua, tawisipi mua, pe mui mui. I think it's a beginning of a transition by you for them to lead the way. Kai whawhoket. Malo bito, whaiwhekau, Inoke ko tui ku tā mai a ki he konga whaose ta Polokalama pe aku kei lai au pito I he ku whakatoka ngai ai umea ke whai ki ai pe mohoko at kai tatalanoaka koe whakawa eni koe konolei ene foundation noa I whainga o ki kai ke ngata he ne mahu I koe ngā koe tau mo ui ka kou lawei o ko mahu inga he kua palu ko fua ki a ngai li liu ke whakahoko ai lo ai whikau aki ai lotu me ngai Siasi me tau tala noa ke mo ulele. Ko ane ko whamatala ane nai koe kakato ai mo ui lotu maari o ku kawa I pe mo ui lelei ka aku te kai ke tau fu au pito ke ai he tau whai e lotu ka aku asi mai koe ka mai ni hono whakawae ngā au e maho inga kone o ku koe o skamata tala noa ke ai mo ka whai whekau pe mo ka hi Siasi tui koe ta toki hoko ate ta Polokalama I ka ue ko lahi au pito hange koe whakakaukau e Inoke hae ai tewhito I mea pe ko ngahi tau pehe ko mea e ua nai ka koutui mahau sai ke ta toki hoko ate koe hae mea ke tau fua hanga o tā ke ti ke tau address he tau fu I tala noa koe ni mo e ngāwe maho inga koe ni he koutui koe fua ngā au eni o ku whai, o ku ke whai, o ke hau I hono siofi le rei e Fatongia o e Siasi pia mo e mo uilele pa ko lawe I te kai ke hau hata whai ngā au le volo pia oto pesi ke osi I loto I health ko toe ni koe ke tau ngā au e whakaluku ki hono whakamari I ki maua ke tau mo ui. Ka kou tuku atu pe e whaiwhikau ka pau te ane au whaka Polokalama MALO. Io, MALO of the Siua. Ko whape whao se pe te Polokalama ho na ke lave early on o ke ngawe a ki o ke pehe ko Siasi ko hange I a village I ki koro ai anga tau no whaka community I heni ko whakataha ngai a ko hange pe ki koro I tonga ai village life ko pehe ko if there's anything that we start with ke tau no whakiheni ko kamata put it on the table and have a conversation. You know, ngahi Siasi, pe koe whaikawa, pe koe api, mo ha whainga ki whakatahaanga. Just put it on the table, pe koe hape mea e whaia ki whakatahaanga, pe toko tolu, pe toko nima, pe ke nima noa. Put it on the table. Aia ki whaitaimi, se taimi, ke let's talk about ai mahu inga mo'ui. How important I tau ilo I tau pe ai mamai mono ngahi nunua mo ngā sia o e taimi kai ai a hau ke tau mo ui pe koe katsa pe ko ha pai hatafa pe ko ngahi me a whatu tā maki pe wa oi pe ke more ai mo ui e toko taha koe ai mahu inga o mea koe ia ke whai ha po tala noa ki ai ki ono mahu inga
Tako hano wa rewa. O ko mi ko hono tifeni ai community based, faith community based. Inga fai whakalofua mo fai whakata. Rather than know how hard ke te whai toko tahape hange ko ni ka pa fit. Ke mto ha mea ka pa te pe ea pe taimi kai ya whenga taa when you try to do it yourself. But when you in community, o ko maho inga i ka ko whape ke tau ke kāinga tō ngā ke tau i foi tāpua ki mo gift o tau e tau kei mau luta ai ngau e whakataha. Ka pepe ke tau whai ha mea whakataha. We do it. Peko a misinare, peko a langa whare, peko a whai ha mea ki a whinga paanga. We come together, pe tau wō he tau e tau timi mate maa tau ngā, ke sia hapua e whonua o nau ngā e whakataha. Community based. Ko empower community based. That's what's missing in the society here. Because support network can catch a get going from to living and recover and living well. So church is a Fatongia. Okusia free MALO can exercise. Imagine kapatau kotoa. E tokolahiang e kawal he plai mai ke moi lele. So imagine people go for a walk. Imagine exercise in a pool. Koi ki tangata e pool ha mo be tangata ki o ko puno mai pe ha be mane toko. Kone ha po algo lunga fani famo sino ki hono ni ma pe ha o ki laro po ka be loto pe wow. I pau na toko fa pe ni ma ha engari ko tau be a tau wo ma o fenga na tola me spirit ko ia e fa ka me ke imagine ka pau de tau you know to fia que tau fai fra kolope e ai no fai na spirit that of encourage one another and for an I can't ka te lava fai pa mo foi ka to fia e Siasi e tau fai a ko fa se ko o au kai ia ngau ke kalasi au kai do it with for a spiritual purpose. Now fai na tole ko fi taha na fala mari ka pa na au ka fa no si so why can't we do it in every religion no now aki and me ko fasting. So it must be important ke mo ia tangata. It's part of creation. So a lot of big who if fala mari ke na fai me o te pe no outcome ke mo lele si no. Just an example. If there's anything that we can do now, let's start having a conversation. Sit down, start the conversation. Polokalama they want to help. Flip io tokoni e ngā ue whai he mea. I don't know ai pureanga, ai public health. But te lape pureanga ia kene prepare public health kene need a Siasi. Kena whenga e aki o collaborate. Koe mea pe koe mako ki mea ko atu MALO Siosiua. Hawhai whekau, Inoke, Veamatahau, ai talanoa arie, mahuinga, mono kau koe ni no mo ni koe whakakaukau
ki tau ngā ue ki ai, o whiawhia, pepe ke poate alo au, ke pou ai whakaukau mo ngā ue ko ke hanga teke. Pe hange pe ko e ko whiawhia o kala noa nai poine e ua mauinga na ke tuko o kumalawa ke tau ngā ue whaka community, kau ko e ni i o mo ilelei mo e Fatongia o e Siasi. Mamafa mai ane nai, ne ongo ke whaka e toka te ine. Ka koe Siasi ko toa pe koe nau Fatongia ke e nau whangasi. Nau whangasi pi i e mo tolu. Pea ku kau tui hange koe ngai tā noa ke whaka. Of koe mo ilelei u kau e mo lo tolu ai ko ne i kai ilelei ai sino e tangata e ue sia katoa ai tona. Ka ko whamalo lai ke te koe. Ulawe i a o whemo e kina, ka o ko whiawhia lei pa mo whamalo ia ai wahawaha. Ua ke whaitotolo mo ngā ue ku whai. Ka e sai ki hatok whainga maari e ka au, ka tato ki hoko atu, ka ko ofalai atu ka te koe moane mo family. Toa pe ko mo ka kaumai, pe te mo kaumai ki e Polokalama mo whakaukau maho ina ka ni ofa atu e Inoke, ka Veamatahau ki tuki o tae whe MALO. MALO, o Siosiua. O vai.